شیرازی آقای موحد شیرازی لحظه وفات عالمی از اندونزی در حال ذکر الله، روحش شاد، خداوند جنت الفردوس نصیبش کنه. Kita lakukan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah Allah juga akan bahagiakan hidup kita dunia akhirat. Terakhir sebelum salam, kita tutup dengan membaca sedikit zikir kepada Allah. Kita zikir Ibu ya, karena suatu saat kita kembali kepada Allah. Tidak ada yang kita ucapkan kecuali dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. ربنا رب القلوب. رحمة الله تعالى عليه، رحمه الله.